amasan muntina kangai lut kanami piti hozo se amasan ka janau salam ka involve tuni ni hu video hi le nidang phat dang content vlog cha chom ho ta bang so hung hello ding hi tain iji chun lung se ten hi video hi kangai lut kanami piti an achai chan wedding in hin tim be tu aka koma to hi le loi pa boilin hi in ama hi bangsin te in achi sa hapta chun angai ta aji in phule halloween na chom ti ding hamna khat a hin nei jin tun senjon hospital a hin thile hin chika in hin khu amangin ija achu aman jong nami pte koma na pan pinau angai cha ja achu tunin huwa hi ama to hin video ka hin sim kho mo hi in ipile an na lang kai in focus masangubin loipa boilin in na self introduce ta bong na boilin nang la nang hung kinai ra chan phante ke le boilin singson ka hin tu hin Bangalore la komen tu ka present address mo hi le Bangalore Indra Nagar Lakshmipuram na komen permanent address tu le Hangminlen Churichampur Hangminlen hu ai ke ho khu cha ai le naloi nu dam mo na hina doctor ho na seidan wa hi ipilam pang hi ama hin athu lal hamna chule tule tua hi naloi nu chunga hi izat tabong hi sum izat tabong hin na sian tam na chong chu inami pte bi jong a het nom dio hi ji chuna so hong chuin se chu ga ki se yan lang le wan so ni mi hin na in apet na chun tu changge expenditure tu changge nga ki se yan expenditure mo chu le ai lo ni lo te government service ni lo te cha thalo company niaw cha na to nga ki wa te adi nga ki se yan lang imatip lo ai ta ai hin wangin pathinin lam pi won pi tu changya wang ka sian do ai lak thum ho wang so hung nai tan na yen jing ma pang wa ICU wa kim so mo thu lo ai aji so gam pam ong hi to atin condition ding zui to ong hi la anak na lam nan se ki na ai na anak na lang so nga ki se la ong ke admit ti la chun result ho test mayo se ka bol min ko hem lang CT scan hem lang blood test mal au se ka bol was normal ai a kidney normal lo mai a problem pen so heartbeat an hoi lo ji so hi na tu in wang heart lang chimya khat normally hong tan a hin la tu a main problem pen ki hinga ki se yan lang hin la a kidney lang ahong chu ki tan na chu a hi a kidney nga se ding in tu present tense nga ki se yan lang la a pet na tu a ki borzing hi slow dialysis apana hai regular dialysis ka ki tian na regular dialysis so after 2 days or 3 days I khat vi ki bola hi ahin la tu ai nis zan hi azung chun regular dialysis so bolen tu na regular dialysis ni si a abort ta bang hi na chi ta bang condition so tu hin ka ji na nei pe na he ting le abang hin se ben ka ting ihan ma bang nei loi chu government service officer treatment mong a hung chi hi pha na nei loi ke zu pon ating ning ga ki se la se ding in zong ilungin a sawal be se jing na ji chu mi pi ko manga se ying di yo detail then na ga se di yong ki phat lam na kyo me adi thing ning ga ki se la ki chi company nyam cha sum na pai som na som na gu phoi ki lo a cha he ma ho in zan khat charge my 40k ai apart from that also chitkal wala chu hi a treatment hong chi a la zan khana 70-80 hong chi chan ge ya chu ha sa ni ki
ka thu zia hi nang ho ko ma lung yal neo ka kan si thla hi ki pa me king ten ki se han lang hi le company lakana som langa som ni sangte zo chi hi po in na he ji a chu tu ni khwa hi loi pa boy le nin aloi nu angai ta hi dam na ding a hi po le tia hi tu ni khwa hi ma ta hi ta bong hi video content he ka hin si mo nei in is it sun nami pi ten jong lung sit ten chi video a be zo si in gel ho na nei te in atamal hom ta chu ma hi in tingai lut ba sa nan izo kham khamin pan lau te ti chu na ang ba ka hong tau nau to hlona khut ka hin do hi e lung sit te in chi video be zo sin sit nan he ne gel pi win lang apha e na ti wa he lung sit te in nei ki thu pio nei ngai lu no ba sa nan share jong nei na bor pi di win ka hong tau be Idia kisi lehi na til pa bo ze a